Bakunzi babiza TV Rwanda, reka tubagezeho aya makuru aka kanya, amakuru akomeye cyane, amakuru kandi yibanda ku ikoranabuhanga ndetse n'imbuga nkoranyambaga ziba zigenda zikoreshwa hirya no hino hatandukanye. Ni WhatsApp, ni Facebook, ni Instagram ndetse n'izindi mbuga zitandukanye. Bakunzi babiza TV Rwanda, reka tubagezeho aya makuru aka kanya, amakuru akomeye cyane, amakuru kandi yibanda ku ikoranabuhanga ndetse n'imbuga nkoranyambaga ziba zigenda zikoreshwa hirya no hino hatandukanye. Ni WhatsApp, ni Facebook, ni Instagram ndetse n'izindi mbuga zitandukanye. Ubu aka kanya hari intambara ikomeye cyane hagati ya Meta yaciwe amande ya miliyoni zigera kuri 440 z'amadolari kubera Facebook Marketplace. Uti bihagaze gute? Wowe uri mu Rwanda, uri mu Burundi, uri Tanzania, uri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, uri Uganda kandi ukaburi Kenya, South Sudan, namwe muri Kota Masimbi, mbifuje ikaze mu muryango mugari wa Biza TV Rwanda. Nitwa Eric Nshimimana. Ndabizi neza aka kanya turi kuvugana ushobora kuri gukoresha urubuga rwa Facebook cyangwa se WhatsApp, nanjye ndi kubikoresha aka kanya kuko nimara gukora ikiganiro ndakikohereza ku mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram ndetse na WhatsApp. Iyo nzikoresha kenshi rimwe na rimwe ngira ngo umenye amakuru agezweho n'amakuru ari kugenda acarcara ku mbuga nkoranyambaga. Wabyumvise neza. Aya makuru kandi ukagenda asohoka hirya no hino hatandukanye, niko abantu bagenda bayamenya. Gusa hari n'abandi batangaza amakuru kuri izi mbuga nkoranyambaga, rimwe na rimwe ugasanga ziri kwangiza ubwonko n'imimerere ya muntu. Hari imbuga kandi zitangaza amakuru y'urukozasoni nka za Facebook, Instagram na WhatsApp n'izindi. Ayo makuru kandi agenda asohoka rimwe na rimwe, hari abanyamahanga cyangwa se imiryango imwe n'imwe itandukanye itemera ko ayo mashusho asohoka hanze. Abenshi bati ni amashusho akunda kugaragara cyane mu kwangiza ubuzima bwa muntu cyangwa se abana bakiri batoya bagomba gukura batari bamenye ibikorwa ku mbuga nkoranyambaga. Ayo mashusho kandi akenshi agaragaramo amashusho y'urukozasoni cyangwa se y'imibonano mpuzabitsina y'abagabo baryamana bahuza ibitsina, abagore baryamana n'abahuza ibitsina ndetse n'abakobwa n'abasore nuko nguko. Hari n'indi mikino kandi ikunda kugaragara cyane ku mbuga nkoranyambaga nka za pornography, aho usanga umugabo ari kuryamana n'umugore cyangwa se umugore kuryamana n'undi mugore mugenzi we. Izo mbuga kandi ugasanga ziri gucuruza ayo mashusho, nyamaze uwo yarebye ugasanga rimwe na rimwe ahereyemo kuba yakangiza ubuzima bwe ndetse no gutuma yaca inyuma umugore we cyangwa se agaca inyuma umugabo we. Ibyo byose nibyo nje kukubwira muri iyi ntambara yavutse aka kanya, ishobora gutuma byinshi bishobora kuba byahinduka muri iyi minsi ya none. Ku buryo ibyo wabonaga ku mbuga nkoranyambaga nka za Facebook, Instagram, WhatsApp n'izindi, mu minsi mike ushobora kuzabona byarasubiyemo cyangwa se byaraniyongereye bitewe n'uko izi mbuga nkoranyambaga zikorerwa. Facebook Marketplace cyangwa se urucuruza cyangwa se umwanya w'icuruza ry'amashusho runaka kuri Facebook. Ikigo cy'ikoranabuhanga rero kibarizwamo imbuga nkoranyambaga za Facebook, Instagram na WhatsApp cyaciwe amande ya miliyoni agera kuri 440 z'amadolari kubera ibikorwa bibi bigendereye inyungu z'urubuga hariho kandi rwayo nka Facebook Marketplace. Mu itangazo ryashize ahagaragara Komisiyo y'Uburayi yavuze ko Meta yahawe kubwo kurenga ku mategeko y'uyu muryango agenga ibihangwa cyangwa se ibikorerwa ku bucuruzi Facebook Marketplace. Ibyo kandi iyi komisiyo ivuga ko Meta yabikoze ibohereza cyangwa se ibohera serivisi z'amatangazo yamamaza ibicuruzwa ku isoko ry'urubuga rwayo rwa Facebook. Gusa ikanashyiraho amabwiriza arimo n'amazina akomeye cyane cyangwa se amananiza atemewe cyane ku bucuruzi ku bindi bigo kandi bitanga serivisi nk'izo zo kwamamaza ibicuruzwa kuri interineti. Iki kigo kandi uko cyakomeje kibivuga nuko ikigo Meta cyavuze ko kizajugurira uyu mwanzuro, ariko hagati aho kuzubahiriza ibisabwa kandi kicyagira bwangu mu gushaka umuti ku bibazo byagaragajwe bishobora kuba bizagorana. Icyemezo cya Komisiyo y'Ubumwe bw'Uburayi kije nyuma y'imyaka igera kuri 2 ishinje isosiyete rurangiranwa
ikoranabuhanga byo muri Amerika guha urubuga kandi hariho byinshi cyane byenda bihatambuka n'ibihavugirwa kugira ngo aya makuru agende azamuka hirya no hino hatandukanye ku mbuga nkoranyambaga nka za Facebook Marketplace. Uturusho kandi tutemeye mu bucuruzi binyuze mu guhuriza hamwe serivisi zarwo ndetse n'iza Facebook ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, ndetse kandi zikazagenda zicuruza amashusho atandukanye ku mbuga zacu dukoresha za buri munsi. Mu kwezi kwa gatandatu umwaka 2021 nibwo umuryango w'ubumwe bw'Uburayi watangije amaperereza ku myitwarire inyuranye cyangwa se ku myitwarire inyuranya n'amabwiriza agenga ihiganwa mu bucuruzi yavugwaga kuri Facebook. Nyuma mu kwa 12 umwaka 2022 uyu muryango wagaragaje impungenge ko Meta irimo guhuza urubuga hahiro rwayo Facebook Marketplace urukora ibikorwa byo kwamamaza ibicuruzwa n'urubuga kandi nkoranyambaga rwa Facebook. Facebook yatangije urubuga kandi hahiro Marketplace mu mwaka wa 2016 ndetse kandi nyuma y'umwaka umwe ruhita rwagura serivisi rwago mu bihugu by'i Burayi. Umwanzuro wa komisiyo rero y'ubumwe bw'Uburayi uvuga ko Meta ihatira abakoresha urubuga nkoranyambaga rwa Facebook gukoresha n'urubuga hahiro rwa Facebook Marketplace mu buryo butemewe n'amategeko bitewe n'amashusho bagenda hatambuka cyangwa se ibyo bagenda bahacuruza. Icyakora Meta yo ivuga ko iyo ngingo yirengagize ko abakoresha Facebook bashobora kwihitiramo gukoresha na Marketplace cyangwa se bakabireka. Ikigo kandi Meta kivuga ko komisiyo ivuga ko uru rubuga hahiro Marketplace rushobora kuzitirira cyangwa se kuzitira ukwaguka kw'izindi mbuga hahiro ngari zo kuri internet zari zisanzwe i Burayi, nyamara ko nta kimenyetso na kimwe kigaragaza ko hakiri ikibi cyangwa se urwo rubuga rwakoreye abakeka cyangwa se akakeba mu bicuruzi bishobora kuba byatuma bitambuka kuri urubuga, bityo bigatuma izindi mbuga nkoranyambaga zakoreshwaga zisubira inyuma. Ibigo kandi birenze ku mategeko y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi agenga ihanwa mu bucuruzi biba bishobora gucibwa amande angana n'10% ry'amafaranga byinjiza ku isi muri rusange. Ni byinshi cyane wagiye ubona ku mbuga nkoranyambaga ukabona urubuga hahiro kuri za Facebook ndetse na za Meta muri rusange. Icyo gihe murabyibuka ko Meta yaje kwihuza n'urubuga rwa Facebook. Ubu aka kanya iyo ufunguye Facebook ubona bakubwira ngo Meta Facebook ndetse n'andi magambo atandukanye. Ujya kandi iyo ufunguye Facebook ugenda ubona bari kwamamaza ibicuruzwa bitandukanye kandi ibyo bicuruzwa bikagenda bigaragara kuri aya Facebook ndetse na Meta kugira ngo bakwamamarize kandi nawe rimwe na rimwe bicuruzwa ibibonye ugira amatsiko kugira ngo bigure kugira ngo nawe ugire icyo winjiza ku mufuka wawe. Ariko kenshi cyo twinjiza ku mufuka wacu ni ibyishimo no kureba ayo mashusho atandukanye, yaba amashusho y'ukoza soni, yaba amashusho kandi atandukanye agaragaza uko tumeze, amashusho kandi agaragaza ibicuruzwa bitandukanye bikorerwa i Burayi ndetse n'ibindi. Ese iyi ntambara ya Meta ni ikigo cy'ibihugu cy'i Burayi bizagenda gute cyangwa se uyu muryango ndetse na Meta amaherezo yabo na yahi? Nitwa Eric Nshimimana, we komeza kwese subscribe ukweshe kwigana tukugezaho bya buri munsi. Indi nkuru kandi nakubwira wasoma ku kinyamakuru nka bwiza.com nuko Libya itumye abanyarwanda bashobora ko barara bigunze. Uti byagenze gute? Nuko ikipe y'igihugu Amavubi yarayikubitiwe aharebanzega n'igitego kimwe ku busa. Nyamara ikipe y'igihugu Amavubi yari yakoze ibishoboka byose kugira ngo ihore kandi imbere mu izamu rya Libya, ariko bashotaga bikanga, bagashota bisohoka hanze. Ibyo byose kandi byatumye ikipe y'igihugu Amavubi mu minota ya nyuma cyane rwose Libya iyakubita aharebanzega. Ibyo byose kandi bimaze kuba waje kusanga ikipe y'igihugu Amavubi amarushanwa yayo gukomeza mu gikombe cya Afrika ari kuyoyoka asiganye kuri 0. Ikindi nakubwira no kubo uburengerazuba haravugwa iki? Abikorera kandi bakomeje kwishimira umusaruro uri kugenda wiyongerera mu bubiko bwago kugira ngo bakurishe ibikoresho byabo cyangwa se ibicuruzwa byabo baba babonye mu buhinzi bwabo. Rwamagana kandi indwara y'amayobera yayogoranye ku banyeshuri. Abanyeshuri bamwe barwaye, abandi barimo bararira, abandi kandi bari kugenda bitaba Imana. Komeza ukore subscribe, nta yindi neguza nawe ubutaha.